ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mweru ugenda bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 10 mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira bimwe mu bikorwa bikomakomeye biriko birakorwa bijanye no gucungera ndetse no kugarura umutekano mu gisagara cya Uvira ndetse no mu nkengero zaho. Turarebera hamwe kandi operasiyo ikomeye aho igisoda cya FARDC cyateguye ndetse cyanogeje umugambi ukomeye wo kwisubiza ibice byose cyambuwe n'izasarambwe. Turareba kandi bijyanye na systeme de commandement, turebe PRC 177, turebe ibiriko birategurwa ngaha muri systeme idasanzwe yazanywe yitwa communication sécurisée. Turarebera hamwe kandi systeme de vision et drone. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'ibikoresho bikomeye bimaze kugezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Turarebera hamwe kandi ibijyanye na observation profonde iri kwirakorwa. Tujyane kandi ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwira ibijyanye na réseau entre unité yamaze kurungirwa ngaha. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikoresho bikomeye bimaze kwakirwa birimo nka communication blende n'ibindi bitandukanye. Turareba kandi biri kubera muri zone Minembwe, Kigurube, Masisi, Rucuro ndetse n'ahandi hatandukanye ahapangiwe gahunda zidasanzwe. Turaza kandi kureba mu bice bitandukanye, turebe patrouille mixée ya FARDC ndetse na FDN mu buryo iri gutegurwa. Turajya kandi kuri poste de commandement conjointe turebe uko ibingibi biriko birashyirwa mu bikorwa. Turareba kandi bijyanye na guerre technologie coordonnée iri kwiragenda ibandanya yibonekeza mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeje kugenda yibonekeza mu bisata bitandukanye. By'umwihariko turaza kureba ibijyanye na mortier 91 mm ziriko zirageragezwa gukoreshwa muri iyi mirwano. Turaza kubabwira ibijyanye n'irindi koranabuhanga ridasanzwe rigiye kwifashishwa mu kubuza drone kuba zaguruka mu bice bigenzurwa na FDNB, aho bitangazwa ko izasarambwe nazo zamaze kwakira drone zigomba kubafasha mu butasi. Ibiro byose n'ibiri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo bakore icyerekezo cyishya ibyiswe military operation conjoint. Nkuko rero bigaragara tugiye kubabwira amakuru mu buryo buramvuye. Tubasabe mubane natwe kandi biba byiza ari ubwa mbere dukurikiye ushyonze sabone kwiyongera mu muryango wajyemo kubana natwe ngaha mu makuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Ni mu gitondo cya kare kuri iri genekerezo rya 10 mukakaro 2025 nibwo rero mu buryo butunguranye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye harandinze indege mu bwoko bwa Antonov AN-74 Lasran yagejeje ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Melchior Ndadaye ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse n'abasirikare b'inzobere baba ba FARDC ndetse n'abandi bigaragara ko bafite uruhu rwera. Tutarabasha kumenya igihugu baturukamo kuko baje bambaye igitekinisiye, bambaye amashati ndetse n'amakabutura. Biranatangazwa ko kandi abandi baje bambaye ibisarubeti. Biro bikabije mu mugambi ukomeye wateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo wo kwisubiza ibice bitandukanye izasarambwe zigaruriye mu rwego rwo gusubiza umutekano mu duce dutandukanye turimo Uvira, Fizi, Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Hamaze gupangirwa uburyo ki ibi bizakorwamo, aho bavuze ko bagiye gushyiraho icyerekezo gishya cyiswe military operation conjoint mu buryo ubudasanzwe, aho bivugwa ko bagamije gusesengura no gusenya ibijyanye n'ibirindiro bikomeye byubatswe ngaha, kongera kwisubiza ubugenzuzi buguzuye mu misozi itandukanye ndetse n'imihanda byigaruwe n'izasarambwe. Hari kandi gufata no kugenzura akekwa ko hari ibirindiro by'izasarambwe, gukoresha ikoranabuhanga ryo gusoma ibimenyetso by'umwanzi mbere yuko bagaba ibitero. Ibi nibyo bagomba kwitondera nk'uko biribonekeza ngaha. Amakuru adushyikira ngaha aravuga ko
hari ibikoresho bya gisirikare byazanwe birimo ibizwi nka VAB, APC zigomba kujya imbere mu rugamba zifashishwa n'abasirikare mu kwinjira mu duce ducungerewemo n'umwanzi mu buryo budasanzwe bagakora escort mu maso manini. Biravuga ko kandi ibingibi bizagenda bikorwa mu masaha y'ijoro. Hari kandi uburyo buzwi nka aerial trucks, aho rero bivuga ko ingabo zihuriza mu bice bitandukanye zikapanga urugamba nyuma zigatandukana buri umwe akanyura ukwe mu rwego rwo kugira ngo babashe gukora ibizwi nka logistique avance, aho rero umusirikare agenda atwara igikoresho kimwe kimwe mpaka ibikenewe byose bitwawe, aho rero bashobora no gutwara imbunda y'umusaza ari abantu 10 buri umwe agatwara agapiyesi kamwe. Hari kandi uburyo bwo gukoresha reconnaissance mu kugenzura imihanda ishobora kwinjirirwamo n'umwanzi. Ibiro byatangiye kugenda byibonekeza cyane cyane mu mihanda yose yinjira mu gisagara cya Uvira, aho bivuga ko ubutasi bwongerewe imbaraga ndetse n'akazi k'ibyo bagomba gukora. Reka turebe bijyanye na systeme de commandement, oro bitangazwa ko PRC 117 ndetse na CD systeme bitanga communication sécurisée bizamaze nabyo kuba bigaragara mu byazanwe kugira ngo FARDC ndetse na FDN bibazabyifashije mu guhuza ndetse no guhabwa amabwiriza mu gihe cya operation. Hari kandi systeme de vision nocturne cyase drone, ibikoresho cyane cyane byifashishwa mu masaha y'ijoro mu kugenzura imihanda ndetse n'ibice bituyemo abaturage. Hari kandi bimwe mu bikoresho bitandukanye byazanwe birimo mortieri 91 mm bifite imiterere yo kurwanira mu misozi miremire. Iyi rero ni ibikoresho birimo mortieri zizajya zifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko mu Minembwe, aho bivugwa ko muri iki cyumweru hashobora kubera imirwano ikomeye kuko rero niyo FARDC ishaka guhera yigarurira. Hari kandi RPG 7 ndetse na AT4 bigiye kwifashishwa cyane mu gusenya ingabo zifite imodoka zirinzwe, aho bivuga ko izasarambwe zifite amapika adatoborwa n'amasasu atwara abayobozi. Izo nizo zizajya zifashishwa mu gutega mbushi nk'uko amakuru atugera abisigura. Biravuga ko rero ibingibi bizakoreshwa cyane cyane mu bice by'ahitwa Runingu n'ahitwa Karinga, aho bashaka kuzajya batega mbushi mu bijyanye n'uko abayobozi bagenda muri ibi bice. Amakuru adushyikira ngaravuga ko abasirikare b'inzobere barimo abapilote specialist en connaissance, abakozi ba signal itumanaho ndetse n'abaganga bagiye gukoreshwa cyane cyane muri ibikorwa byose, kuko bivugwa ko FARDC igorwa bikomeye no kubona ubuvuzi y'abasirikare mu gihe cy'urugamba, kuko hari abakomereka bikarangira ubuzima bwabo bugiye ahabi bitewe no kubura uko bavurwa. Biravuga ko kuri nguru hongerewe umubare munini w'abagomba kuzajya bita ku buzima bw'abari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari uburyo kandi bwavuzwe bugiye gukoreshwa buzwi nka observation profonde, aho binjira mu birunga cyase mu misozi miremire nta bwoba, by'umwihariko ibi bikazahera hitwa Intobwe mu misozi ya Ho Plateau, aho bivugwa ko bazajya bakorera n'ibikorwa bitandukanye bya renseignement militaire nk'uko amakuru dushyikira ngabisigura. Hari kandi Laiza entre unité, aba rero n'abahuza bashyizweho bagomba guhuza ibikorwa by'intambara hagati ya FDN na FARDC bijyanye na commandement poste centralisé, oro bivugwa ko bazajya bakorera hamwe baganahana amakuru. Ibyo Demiap yamenye ikabibwira Service National de Renseignement, maze bikarinda abasirikare kugwa mu rambushi cyase kugwa mu bitero bya tonato nkuko byaragiye byibonekeza mu minsi yahise. Hari kandi ikoranabuhanga kabariwe ryazanwe muri izi ndege, aho bivuga ko rero hari ibikoresho byazanwe, aho rero izi ngabo zigiye guhabwa ibikoresho bishobora gutahura umwanzi nijoro, bakifashisha ibizwi nka descente surprise, oro bivuga ko bahawe kandi bongerewe drone tactique, oro bagiye kuba barwana bafatanyije na infantry yaho barwanyi bamwe bazajya banyura ku butaka, abandi bakaba bari muri control room bari ibyo drone ifotora bagatanga amakuru. Biteganyijwe ko ibingibi bizahera mu gace kitwa Sabundo kugenda berekana uko ibi bikorwa bikorwa n'ibigomba gukorwa. Hari kandi communication blende, itumanaho rishyira byifashisha satellite ibizwi nka real time encrypted sat link, bityo rero bikazabuza izasarambwe kwinjira mu mice bigenzurwa na FARDC bakabasha kudurumbanya ikoranabuhanga. Biravuga ko rero bazaniwe amatelefone akomeye
aho intwazangabo zigiye guhabwa ibikoresho kabare bikorana n'ibyogajuru mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kwinjirirwa n'uwo ari we wese. Ibikoresho byose bikaba bizakomeza kugenda bigezwa muri zone zitandukanye, bikaba biteganywa ko hari imodoka za CAMAZ zizatangira gutunda ibi bikoresho kuva ku munsi w'ejo ku wa gatanu zibijyana mu bice bitandukanye. Hakaba rero hazajyanwa mbere na mbere ibijyanye n'imiti igomba kuvura abakomeretse. Biravuga ko kandi hari amakuru akomeye yateguwe y'ibigomba gukorerwa Uvira Kamanyora, aho bitangazwa ko FDN bigiye gufata abasirikare barenga 2500, FARDC igafata abasirikare barenga 15000 bakabasha kuboza umupaka wa Kamanyora nk'uko biriko biragaragara. Amakuru adushyikira ngaravuga ko mu gace kayitwa Minembwe Kigurube naho rero abasirikare b'inzobere bazakoresha imihanda ya gisirikare ibizwi nka voie tactique seti, aho bivuga ko bazanyura mu misozi yo hejuru bakora observation bakabasha kumenya amakuru mbere yuko abangaba bajyayo bakoresheje amaguru. Ibiro ni ibikorwa bizakorwa bifashishije drone kuko nibwo bazabasha kuba bagenzura neza uko izasarambwe zibayeho. Mu yandi makuru dushyikira bivuga ko hari ibitero bikomeye biri gutegurwa muri Masisi na Rucuru, aho rero izasarambwe zifite ibirindiro. Biravuga ko FARDC ku kabinake zishaka kwisubiza ibi bice. Hari kandi bikomeje kugenda biribonekeza ngaho bitangazwa ko hari bamwe mu bo ku ruhande rw'izasarambwe kuri ngubu bakomeje kugenda bavuga ko nabo bamaze kwakira amakuru akomeye y'uko FARDC igiye kugaba ibitero mu buryo butandukanye n'ibyigeze bibaho. Ingabo zombi kuri ngubu ziri gutegura gushyiraho ibizwi nka poste de commandement conjointe mu bice bya Rumonge, aho abasirikare b'inzobere bose bazajya bajya guha amasomo akomeye bamwe mu bategurwa kurungirwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu gihe kandi bivugwa ko ibi bizakorwa bigizwemo uruhare na Etat Majoro mixe y'Ibujumbura ndetse n'iyi Burundi n'iyo ya Kongo, aho rero biteganyijwe ko bagomba kuzajya bahanahana ibijyanye n'ibikorwa bakora. Hari kandi biri gukorwa birimo zone civile mu miji ya Bujumbura, aho bitangazwa ko hagiye gukorwa operation zikomeye kandi zishobora kuba zahindura byinshi ku bimaze iminsi byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Reka turebe uko bihagaze mu mujyi wa Uvira, duhere ku bikomeje kugenda biba. Ni nyuma y'uko rero ubu barwanyi bizasarambwe bigaruriye umujyi wa Bukavu, Kamanyora, Ruvunge, bakomeza berekeza mu majyepfo ashyira Sud Kivu. Aha ngaha ni Uvira. Uyu Uvira ni igisagara cya kabiri mu bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, akaba ari umujyi utuyemo abaturage barenga 70,000. Ubu rero ni ugezweho kandi ukomeje kugenda ugaragara ko ushobora kuberamo imirwano ikomeye bitandukanye n'ibyigeze biba. Izasarambwe ziri mu ntera nto uvuye nga Uvira, aho bitangazwa ko kuri ngubu bari hagati y'ibirometero 20 ndetse na 45 nk'uko byatangajwe n'abatuye mu gace kayitwa Kagando bwegera Runingu. Batubwiye amakuru avuga ko intambara hagati ya FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo ikomeje kugenda igaragara ko iri kwerekeza mu bice neza bya Uvira. Amakuru kuri ngubu bagezweho nuko rero bitangazwa ko hari n'umugambi ukomeye wamaze kuburizwamo na FARDC, bavuga ko izasarambwe zari zarahinduye uburyo bwo kuzinjira bakoresheje attaque intérieure, aho bitangazwa ko hari abasirikare bizasarambwe bagombaga kuzinjira mu mujyi bagakorerwa gahunda bigizwe muri na bamwe mu ndashima za FARDC zikemera ko intwaro zinjira muri ibi bice, maze mu gihe bateguye bagatangira barasa iki gisagara bakakigarura mu gahe gato, kandi aka gace kakaba gashobora kuba kashyira ibyago bikomeye ku butegetsi bw'i Kinshasa. Umuturage waduhaye amakuru yagize ati biragaragara ko ibintu ntibyoroshye, biragaragara ko hari abantu benshi baguye mu ntambara, tubayeho nabi, turifuza amahoro. Ni mu gihe rero umuturage wo muri Uvira yavuze ko umuryango umaze iminsi utagoyeka bitewe n'ibyago bikomeye batewe n'ibyakozwe mu bihe bitandukanye, aho avuga ko rero hari ibisasu byigeze kuraswa bihitana umugabo we ndetse n'abana babiri. Yagize ati twari twizeye ko Wazalendo bazadufasha, none barimo kurwana n'izasarambwe ubutarangira. Twari tuzi ko ibintu bizasubira mu buryo, ariko kuri ubu ngubu uko bimeze biragaragara kandi biribonekeza ko amahoro agoye kuba yagerwa muri ibi bice.
amakuru atandukanye yizewe twakira aragaragaza ko abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bafikrami bari kwinjira muri Bukavu muri Uvira banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe rero bari kuza mu mato, abandi bagasiga ibirwanisho bikazanwa n'ubundi bwato, aho rero bivugwa ko umukongera umubare munini umugisagara cya Uvira baturutse muri Krami. Biragaragaza neza ko hari umugambi ukomeye wavumbuwe w'imirwano nk'uko biriko biribonekeza ngaha. Ni mu gihe rero ibiriko biragenda bigaragara ndetse n'ibiriko biragenda biba, leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yo iravuga ko ntacyo bizigera bihindura ku biri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza. Reka turebe uko gahunda iteye. Nyuma y'uko mu gitondo cya kare indege y'intambara mu bwoko bwa Antonov 124 Russian yageze ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye itwaye ibikoresho bya gisirikare, abasirikare b'inzobere bagomba kuhita berekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ku mugoroba wo kuri uyu munsi. Iyi nkuru irasobanura mu buryo burambuye urugendo ndetse n'uko ibintu bihagaze, aho rero twababwiye byinshi ku biriko biragenda biba. Mu yandi makuru nuko rero iyi ndege ya Antonov AN 74 Russian ni indege nini yifashishwa mu gutwara intwaro ndetse n'abasirikari icyarimwe. Ni indege yahagurutse ku itariki ya 9 Mukakaro 2025 mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane kuri Point de Depot Aeroport do Kamina muri province ho Lomami muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahagurutse ku isi ya 3 za nimugoroba, ikaba yarakoze urugendo rukomeye. Ikaba rero yaratwaye ibikoresho by'intambara n'abasirikare b'inzobere bajya gushyigikira FARDC ndetse na FDNB mu ntara zitandukanye, by'umwihariko muri Sud Kivu niho bagiye guhera. Hari kandi véhicule blindé regre zazanwe, hari kandi caisse de munition ifite tone zigererwa muri 3, hari kandi matériel de communication tactique, hari kandi groupe électrogène, aho bivugwa ko rero bagiye kuzana moteur kugira ngo mu masaha y'ijoro ibikoresho bikoreshwa cyane cyane mu bikontororera drone bijye bikomeza gukora hatabayeho ihungabana. Biravuga ko rero kugeza ubu ngubu ikamina ugikindo hamaze kongerwa abasirikare bagomba gutegurwa maze bakirusa neza Imaniema mu bihe bito bakazaza gutanga umusada, aho bivugwa ko mission izabaza ni mission secondaire retriever mu buryo bwa refueling patrouille, ndetse biranavugwa ko hagomba kuba hakongerwa abasirikare mu bice bitandukanye. Kuko rero bivugwa biravugwa ko kuri ngubu FARDC yamaze gupanga uburyo ki izisubiza ibice bitandukanye. Gahunda igiye gukoreshwa biravuga ko izagirwamo uruhare rukomeye n'abasaza bagiye barwana, aho bivuga ko bagiye guhurizwa hamwe bagatanga ibitekerezo kuko ku bwa Mombo Sese kuwaza banga abasaza barwanye. Biravuga ko intambara batsinzwe ari nke, bikavuga ko rero aribo bashobora kuba baba bajyanama mu bya gisirikare. Ibikoresho byazanwe nk'uko bigaragara harimo ficelle d'acerté, pistolet automatique, grenade en main, grenade ziterwa n'intoki zishobora guturika mu buryo bwa offensive cyangwa se defensive mu buryo bwo kwirwanaho. Biravuga ko rero ibingibi FARDC ndetse na FDNB bagiye kubikoresha kugira ngo bigire icyo bihindura ku rugamba. Mu bijyanye n'ibikoresho bya communication byazanwe cyangwa se matériel de communication harimo radio tactique zo mu bwoko bwa PCR 152 ndetse biranavuga ko bazanye radio zitanga umutekano mu itumanaho, aho bivuga ko izi radio zidashobora kumvirizwa n'uwo ari we wese. Ibivugwa ko bishobora guhindura byinshi ku rugamba. Hari kandi systeme de communication inter-control, uburyo bwo guhuza amabwiriza n'igenzura ku rugamba, bikaba rero bizanwe mu ikoranabuhanga rikomeye rigezweho nk'aha, aho bitangazwa ko ibi biri gukorwa byose bijyanye no kugira ngo abashe kugaragara ibyagiye bigaragara nk'amakosa bibashe gukosorwa. Mu yandi makuru dushyikira nuko bazanye matériel de navigation et de surveillance, système de vision nocturne, ibikoresho byo kureba nijoro byifashishwa mu mirwano. Hari kandi drone tactique zongerewe, hari jimeri de combat, aho bivugwa ko ari amadarubindi agiye kurajya akoreshwa n'igisoda cy'u Burundi ndetse n'icya FARDC mu masaha y'ijoro. Mu masaha atugeraho rero biravugwa ko kandi bazanye jimeri de combat, aho bitanga
bitangazwa ko izi zizajya zikoreshwa n'abayoboye urugamba ndetse n'abandi bagiriwe icyizere kugira ngo babashe kuyobora udutsinda duto duto mu gisirikare cya FARDC ndetse na FDNB. Muri materiel zazanwe twakita ko ari materiel logistique et de soutien, hari radio de combat, tourelles permise soins, hari kandi generateur portable izajya ikoreshwa, hari kandi ibikoresho twakwita equipement de protection individuelle, harimo casque balistique, ingofero zikozwe mu byuma birinda umutwe w'umusirikare, hari kandi gilet pare-balles cyangwa se antibare, iri ni umwambaro urinda ko umuntu yatoborwa n'amasasu, hari kandi casier technique, inkweto zikomeye zishobora kuba zakambarwa mu gihe cy'ibitero bikaze bishobora kugaragaramo amagrenade, hari kandi ibikoresho bikomeye bya artillerie bazanye nk'uko twabibabwiye, mortier 91 mm ndetse na 60 mm, mu gihe kandi bazanye lancer rocket benshi bakunze kwita RPG yo mu bwoko bwa karindwi bwo muri generation ya karindwi. Biravuga ko kandi imikoranire ya FARDC ndetse na FDN bigiye kunozwa mu buryo butandukanye muri ibi byiciro, hakirwa unité de réception, groupement tactique et de réaction rapide, aho bivuga ko abasirikare bazayirongora n'abasirikare bagera kuri 4, babiri ba FARDC na babiri ba FDNB. Biravuga ko kandi hagiye kongerwa ubutasi mu bice bitandukanye. Ni nuko dusoje cyo ndasabone wiyongere mu wadema kubana natwe nga mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.